Karbianglong resim kang tangki ot song trok song tum mon sama lam don citok det pen Karbianglong termas council tum karchopo. KFA mai phua vinas rong hangapan lo serak nang jipusi sodak pen ki hangpo. Daithor basic LP school hem non puthot kimrang ponlo. UPLA tum kesanga bohamati kemalong phirangkia tum alom sopor kahumrida. Aprang se berta kelang rado anapan kardong pajero kardong. Non karbilong rea berta long pen ojang terang pi, non berta ang ton pen arju pontha. Kedam tang citi ni phai pliar ni dilhierong sopialong Karbianglong resim kang tang ki ot song trok song tu mon samalam ton cetok det pen pini citi ni phai ner kebar ni Karbianglong termas council tum pen di phu joising doloi auditorium holalong karchopo bangso karchopon song trok chairman pen dang loklem bang phatum anaphanta archopo laso karchopo na mai CM tuliram rong hang pen si chephem phupon CM tuliram rong hang pen lam ke jaipon ki song trok song tum chelang pet pen mon samak lamalong kewang ki isi phur ki modupo lapen alang litum mon samak lamalong kewang pot ning aronglo alang litum lam don ka chetok emisiang hoi pli kebra pli an kapabat pen inglong aso khai phan ing hoi thong kebra ki thom an kerai pi asamang kang pia long helo ke cheng silopota CM tuliram rong hang pen lam jaipo Laso karcho ponamelong MP Horen Singbe, Karbianglong MLA, EM, MAC, Lapen, MLA Barim, MP Barim, CM, KCS Maipu, Karbila Meramay, Karbi Richo, Lapen, Karbi, Lo Charlia Song Pen Danglok, Akaprek Man Pengi Dotum Anta, Chetong Lusi, Ing Samjin Pen Karcho Pachunpo. Alani Honlo Sino, India Pen Antan Kankora, Red Roxy, Ningan Red Roxy Chalani Antan Idolo, Karbianglong Ningan Bhavana. Hai, Ada tu, UPLA atau United People. Ketua Presiden. Putra Antonio itu, Rusin Tero, KLNLL, Agenda Secretary. Ada Pidotona, PDC General Secretary, Soji Tancho. PDC के लेवल UPLA लेवल KPLP के थॉर आतम सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल स्टेट गवर्नमेंट के इंसम जिल लंदन के चेतो इसी प्रेक चेक लेवल के Karbianglong लेवल के Karbianglong अंतन के दो Karbianglong भाग केवन PKC Karbianglong मोमो तपुर के बोलो तोकिर सुकोजी सेरा Pini itu banyak political party itu, kita kira kita cekrong itu, ame taksi gomjung kita kira itu kita cekrong itu, pini kam khetolo, sita pini diliputati, Karbianglong ketoan 99% ke, lalu ekor ke jokin lolo pen, jokpan dalam posisi bayar. Kalau kam khetota, pihak bomna. Itu masih yang kita nampak itu handbrake hangelo kupe, otonomous set hangelo kupe, artikel 2 pure hangelo kupe, handbrake magnetic sanane, handbrake magnetic intonane. Itu disediakan juga kalau langsung agreement pe, kalau biasa itu kita harus dapat dipakai teknologi, usin itu kupi. Lalu kita harus dapat jalan kalau ini tuh ajar ate ke bang ke ajar asetolmen में itu dulu deh project itu dulu lalu itu agreement lah soalnya bang ke itu pinjau itu teknologi lalu tuh nanti kita bangunan kan ya Karbianglong tahu kemana ke dia kampung lo purutan teh sungguh ida citoku di citoka di lalu ini tuh dah ajar apa ini kau itu ya Facebook lo kamu teknologi itu nanti dah, dia tu teknologi.
dia ajar tunje airport pe nang chon utame kupia bena na tabu itu kheraku bahai ka kheraku kali kupilo kheraku muni mati so nanti tuara mangdom tame alum pe nongke leking na patlagu kupilo na tum dusmo na kaprek kuma lalu kupilo tu kaprek ka biyanan do pan pemana pan dusmo doma pemana pan tu tenjok doma awe mati itu kupia jadi tinggi tumarai leking na patlangkan abi jadi na patlangkan lagi kheraku dia tu pun 3% song tadi kan tadi people orang dong menang kelar lagi dan itu beri sentimen minero ini tu kheraku ni sampai kabiyan bangke চারু কালে আজা কালে চিনি মতি আমার কাৰ্বি আংলঙত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা ৰাস্তা পদূলি 4 লাইন ধনচিৰি টু ডিমাপুৰী এয়াৰপোৰ্ট পৰা আৰম্ভ কৰি এয়াৰপোৰ্ট নতুন কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হোটেল মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট পৰা আৰম্ভ কৰি ফুল ফ্লেজড চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৈনিক স্কুল আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা সুগাৰ মিল হিৰণী দিয়া হৈছে টোটেল 16 কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হৈছে 16 আঁচনি 16টা আঁচনি তাৰপিছত অসম চৰকাৰৰ পৰা ভেটেৰিনেৰী কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফৰেষ্ট কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এগ্ৰিকালচাৰ কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিগ্ৰী কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 21 আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা নতুন এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ ইনষ্টিটিউচনত আমি পাইছোঁ আৰু এনে ধৰণৰ এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিছে পোন প্ৰথমবাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন আউট অফ 34 টো ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হৈছে 10 to open for all itu dia hoise total 44 seat dia hoise pun prothome ami amar he accord to juriete ami etu reservation seat tu palu agotu as per constitution of India 6th schedule autonomous 6th schedule constitution paragraph 2(1) tat kono reservation nai open for all 26 constituency gotike ebar pun prothomare ami 34 seatot ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু 10 সিটটো ওপেন ফৰ অল সকলোৱে এটা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল হয় মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া লগতে অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে যিবিলাক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা বা টিম কাৰ্বি আংলঙৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া শান্তি হ'ব শান্তি হ'লে আমি যিমানখিনি একৰ্ড চাইন কৰিছে সেইবিলাকৰ আখৰে আখৰে আমি পালন কৰিব পাৰিম যেতিয়া শান্তি হয় আমি উন্নয়নবিলাকৰ কামবিলাকক আগবাঢ়িব পাৰিম আমি টিম কাৰ্বি আংলং আৰু আপোনালোকৰ লগত লৈ আমি কাৰ্বি আংলং এটা ৱৰ্ক কালচাৰ আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ স্পৰ্টছ কালচাৰ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ এডুকেশ্যন কালচাৰ আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলি প্ৰীতি আমি কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তি বুজাই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আজি সেই চুক্তিৰ জৰিয়তে যিটো স্বাক্ষৰ কৰিছে কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তি যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত অসমৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ পিছত কাৰ্বি আংলং শান্তি আপোনালোকে দেখিব পাইছে এতিয়া কোনো সংঘাত নাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি আমি কাৰ্বি আংলঙত আমি একেলগে মিলি জুৰি আমি শান্তি বুজাই ৰাখিছোঁ তাৰ কাৰণে মই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰ ধন্যবাদ Lakhain ka rapho nilip MEC constituency ka pardu nilip Karbi Farmers Association na song lapen all nilip youth association na tumchilang pet pen phirang kia mai kang nipo Kiramtang Karbi Anglong hili ke ora song atum dilhiarong supia long pizakot ka chitok along MEC along inghoy ke babangki kaduka via khaya tum ta thurlong pwa lama bangki chidonun thekthi Lapen labang so ekot ka chitok along ningkang samsia joini KFE tiripia mai phu Avinash rong hangaphan jail ki thap dam thoda joini pena jok ningduglu Lasipini chiti ni pioneer cap anigang sampor phai plia por choki hola long phirang kia mai ingi pon
laso phirang kiamai hot nilip KFA head branch mai phu Bikram Tokbi Rara Sai Klemdang phu Bilison terang Sujit Timung Benting terang lapen Arya Sangho bang ingkoira photum labang so kachesong along chitong dun Koila mati pen Joy Singh Teron Karbilong ra birta nang pali Kantong ke lahelo damtang tarik pliani chitini bhai pliani Delhi rong supia long racing kang tang ke ora song atu lamdon chetok lo laso lamdon chetok det pen api karbiang long ang kang pi same ning kang samse umplub lo laso pen ajo ni bhai phorni di long same hadak same ning kang samse ajoine pen 24 plus made song ko raplia tum same hadak alang tum same opos lo la pen laso ron ke dek thek pus alang tum same hadak dharna dolo la pen opos lo lase laso putha ili tuma songjap po songko rapia so along songjap po ke haya bina song hang phan kopi aron pen selang le phan ke beng ma la pen kopi po selang le phan hem kang sam ke pon ma la bangani tum sami ningdung lo la pen la bangani tum sami condemn lo lasi uthot ni tum dak all ni libut la pen Karbi Farmer Association ni libaro pen sami prabjin pen ake hai avinas rong hang phan lu nang po la pen lang phan pe jok nang po la hello pini nang tum phan same ni tum Karbiang long kang pi phan same chuning ri lo la bang chok che aposi ake hai avinas rong hang phan prabjin pen lu nang po posi ni tum nang tum phan same pachini lo kardom Lakhain ko ratrok duar baguri MAC constituency angkang Daithor Basic LP School sahem kaparak pinang ananing kandolo lasi pining ningkang surihini ra inkoraisya ningkana bangki puthot la so school sahem ki kim kirang ponje phan Numaligar Refinery Limited mati NRL scheme pen tangka lak therok an hok pon tanglo la so school hem ki kim kirang ponje phan non chikloi jon ang bong pen patang deji pusi managing committee mai phu pen pherang kya tuma phan thanang pachini dun lapen laso hawara long laso school hello arta ki ongnai lo puta than pon thu hanboka pen pherang ki Robinson Kiling Karbilong ra birta nang pali lak truck bob an pilo lasinili peme sen ya phan si mini committee hoi pen labang soy school kikim ya phan on chenglo lockdown ban yok si der khui lo la September yo nangi labang soy school ki pichun ya phan la han lo nili la pen jasemet NRL atum la chotali long thom pli la puson si claim bomb lo la pen non da claim bomb la si Daithor Basic LP School ta RRR pensi labang soy school repairing lo ke district council pensi inut nang toy lo aprang ke bang clear posi transfer lo la pen Karbi language la pen ke thana bang Karbi alam tek clear posi nili inut also pia phaning kan kilo dormha ve pin pen managing committee pensi nili pathan bom lo la pen comment pen nang toy headmaster inut dak Nepali akorte pensi alang lin dak mang than bom lo Bokwajan Sub Division kaparlu Balipothara long UPLA atum kisang buha long phirang kya bitung ka homridang Kiram tang chi tini phai player ni New Delhi rong supia long song trok risim kang tang ki or song atum pen lamdon mati peace accord agreement kachikroya lamdon Bharat Sarkar lapen Assam Sarkar atum pen lamdon mission pen pachun ponlo labang so puthak dak kemalong ki domati kang hongprong lidar tum do anaphan puthot klarda kalam pen ki than kapachini ja phansi alom so por kachingwa ya mei ke padu pon pusi UPLA CNC nikonjo kathar pen pherangkia tuma phan thanang pachini dun Balipothar pen project terang Karbilong ra birta nang pali ini tu ngecing wai pon alam ke kaprek lam ya we thang ta mthe nitum lana din pen song bong wang bom lo ke dam tang tarik 3 September chiklu nitum ekor tok lo asa ekor tok puthak sidang nitum kemdo nitum ke dar tum details nang chini dun de joni sin nitum ekor tok alam sin nitum alang tum ben chingki than chat pen ban ba ki lam bang ke nitum chairman sir GSR tum A to Z la nitum demand charter draft document of aputhak bang ke ini le thos samay bang patu dipu press release do bomlo
pen patumi sami tu masar tu mate la song tro ang bong chairman tu sami ningi erlo kening ni alam anta non pinin tu me kening bang la lo itu non mesen pen pini la dak singki je than long lo program pa julo lan ben Pinya bierta la ansi kang ton cholo kaduga bia phanta kardo